سميرة خان دما تباش باروش باش روش باش دما وجه خوش به سميرة خان اگر ام بویه که دست پی بکن سالا چندا بو دما کو بریار دا زمانی کردی در باسی سیستما خوندنی ببل روش آوای کردستانی و گلو یکسر در باس بو یاجی لسر چند قناغان بو اف پروسه يعني شخوا بشورش 19 تیرمهر شورش زمان لروجاوای کردستانی دست بکر جده 2011 ده کار و خبات زمان هدی روج آوا کتن پراتیکا خوا بریجی خبات زمان هبون لی برنگی و شارتی بون برنگی کی کو تدیقه دخبو لی ده 2011 ده ایدی برنگی کی کو اشکره ام بکاربن خبات زمان بمشینن ده 2012 لهرم كردي لروجاوای کردستان جعفرین کوبانی حطانی جزیره دیرکه دهره حمی دبستان تایبت ازمان کردی و بون یعنی دبستان بچوک بون لتاخا بون لباجارا بون لگندا بون وکی ناوندن فکرنا زمان کردی جبو گل جبو هر کسی بخواز فری زمان خواب بو بیواجه یکمین او دست بکر براستیجی بجوشه کی پرمازم بو کو او دست بکرو خبات می زمان هدی کتن پراتیکا خوی کو ام خبات جیر بکن ده 2012 ده کنفرانسا سازیا زمان کردی لعمودی هات دار خستن بریارا کو هات در خستن ده آست نقاش یگو چیبون کو ما مستورن آماده کرن یعنی ایدی پیواجوی کی نوجی دست پیدا که او پیواجوی آماده کرن اما مستین کو در باسی دبستان ببن شخو ما مستجی هاتم پرورده کرن لی بلکی دمین پر هندک بونشی هم صبح هاتم پرورده کرن ببوریم پشتینی رو هاتن پرورده کرن صبح جی ام در باسی دبستان هم سرطایی هم ناوین هم آمادایی به ساعت زمان وکی داینا بنگه کی جو خواندکارن کردره ده همی هرمین کرداده اوایا دست پیکر یعنی براستی جوان ماموسته به فداکاری کی پرمزن به بدل بیرونشتن اف خبات خود مشاندن پر استانگی جهاتن پیشیامه یعنی سیستما بعثی ام بیجن راست هلوشیا بود هرمین کردیده لی چه هبو هندبستان منهاجن رژیما بعثی هبو جبوه که هر دریه دبستان الپیشی آمده گرتن هر نقبول کردنک هبو هر کادرین واخد دان آلی پرورده جبوه که هنک زحمتی جهاتن پیشی آمده لیمه دکاری بو هم ساعت خوی زمان کردید هندریوان دبستان آده بجه بکن هم جی پرورده اوان خواندکارا پرورده اوی منهاجی جی ام بدومینن به انسان خوی ایکو راستی جی خواندنکی خوی کول کویدکی خوانده بل حلبه شامه يعني ماتريالي جو خوندي ام بكاربن زاروكا بي خوندن نهيلن يعني او بيواجو بر حساس بو او بيواجو بنجهكي اساسي داني جبو بيشوچونا زماني كردي بله ابو بدانا درسان و دس بيكر واتا واني كردي هبون درسا كردي هبو و بي دس بيكر بشتي چند سالان ادي وكاري بو بتمامي ريبازي خوندني بكن بزماني كردي يعني شخوا اوايا حياه 2014 بردوام کرد. 2014 و اعلان کردن ریوبریان خسر لهرمین کردی 2014 لهرمین کردی لعفرین کوبانه جزیره ایدی وقت استاتویا کی ریوبریا خسر چه بو د عالیه فرمیت یعنی تکاری خو چاوا عالیه اداری تکاری خو چاوا عالیه فرمیت سازیه خو آوا که سازیه پروردهیه یکمین مسئله سازیه هاتن آوا کرن سازیا ریوبرنا دبستان ابو پاشیجی سازیا منهاج هات آوا کرن 2014 به 7 کسی مدکاری بو ام دست پی بکن ایروجی بلکی زیدی صدیجی کارمندین ایگو دهندر خبات سازیا منهاجان دادکن وان آواکرنا وان سازیا مدکاری بو هیدی ام دست پی بکن 2015 دست بوا خباتا بو آمادکاریه کی چه بو جبو منهاجین بكردي هم جي جبركو إما پرورده أما پر زمانية منهاجين كردي عربي سورياني جهاتن لي جبو كردية بتايبت
gelekî li ser hate seknandin peymangeh hatin vekirin peymangeha xurtkirina mamosteyan amadekirina mamosteyan ji ber li Rojavayê Kurdistanê wekî cara yekemîn e ku xebatên ji bo zimanê Kurdî xebatên ji bo materyalên bi zimanê Kurdî zehmetiyê wêna jî pir hebûn rastî ji bo ku em va zehmetiya derbas bikin li seranserî Rojavayê Kurdistanê peymangeh hatin vekirin serê çend sala wan peymangeha mamoste û xurtkirina mamoste û bilindkirina asta mamoste di materyalên wa de hate kirin ew pêvajo jî rastî jî astekî pir baş da mamoste di vê pêvajoyê de 2015-16 dest bi derbasbûna materyalan bû lê belkî cudahî mesela bêjin Efrîn 2015-16 dikarî bû heta refa 6 Kubanê heta refa 6 materyalên bi Kurdî derbas bin minhacên bi Kurdî li Cezîrê heta refa 3 û her wiha sal bi sal hetanî em bêjin li Cezîrê 2020 ezmûnên minhacên rêveberiya xweser bi zimanê Kurdî hatin pêşkêşkirin yani qonaxekî ku sal bi sal her car sê ref li herêma Cezîrê ama herêmên de beriya me wek Efrîn û Kubanê يعني حتى كو بو سالا 2020 جرفها يكي حتى دوازدان وازموني دوازدان يعني بكالوريا قش بو بكردي بتمامي بو بكردي سميرة خانم ريبازي خوندني من هاج يعني عيني او ريبازي كو ودي دسبيكي داني ياجي جوهرتن بخوادي ده هي ما چند سالا ده بيشكتن بخوادي جبركو وكو تبيرا مد دسبيكي ده هنقليه ايديولوجيك لسرهبو او برزغري كان هاتن چار سركرن يعني دمين درباس وي دقو ريباز هات جوهرتن بيشكتن تيدا تشيبو يعني ريباز دواملي gerek were guhertin neş bo meseleyên îdeolojî jî ne yani bo wêneyên şehîda tê de be ne îdeolojiye îro li ser xwîna hezarên şehîda heta ku ev sîstem hatine ava kirin newlo bi hêsanî bedelên pir giran tên dayîn di şoreşa de heta ku di sîstemekî xwe û hebûnekî xwe wekî Kurd di de der di Rojavayê Kurdistanê jî evaya hate xuyanî kirin aliyên ku minhaj di hemî welatan de îdeolojiyekî minhaca heye tu kes bê siyaset tune tu alî bê siyaset û bê îdeolojî minhaca danayîne ji bo vê yekê meselên ne ku meselê îdeolojî meselê zanistî meselê pêşketinên ku di dunyayê de çê dibin guhertin û veguhertinên çê dibin minhac wekî xwe namîne ji bo vê yekê mesela salane ew istibyan çê dibûn de aliyên hindirê dibistana de mamoste gel mesela li gorî asta xwendekara an li gorî asta xwendekar e xwendekarekî refa çarayê ev pirtûk têrê dike an kêm e an zêde ye yani bi van rêbaza me dikarî bû salane guhertin û veguhertin çêkin لفرتي دانين ريبازي خندنا روجافاي كردستان لفرتي ساندن saziya me minhaca tê nivîsandin û ev du sal em ketine sala sisiyaj xwe ew guhertin û pêşketinên ê ku di minhaj de çê dibin serê du sala wek stratîjiya 3 sala hate guhertin îsal jî aneka sala dawî ye ew jî materyalê gomabûn her carê 4 ref di materyala de salane dihat guhertin îsal jî sala me dawî ye ku ana saziya me minhaca hemen minhacê got hatine guhertin û pêşketinê goketinê de jî guhertine yani evaya di aliyên hem pedagojiya wêna de di aliyên çawa pêşketinên got çê dibin mînak di çawa kare xwendekar tu wî bike ku êge kare ders bide êku kare be zû bigire danûstandina wî guftûgoya wîna di hindirê dibistanê de yani em bêjin di hindirê polê de bi mamosteyê wîna re evana pir giringin ji bo wêna mesele di hindirê minhaca de ev xalana pir hatine nivîsandin pir hatine guhertin heta bi malbatê re ji ber îro tu civakê jî gerekî derbasî hindirê dibistanê bike mînaka di pirtûkekî xwendekarên me yani ê em bêjin seretayî mamoste dipirse
چند جورین دا مثلا جورین دارا یک دو سینه اما تتکاره جمال باتا خو بپرسه چه جورین دارا جی هنه روژا دخوانده کار حد کار بیجه مال باتا میجی یا دایی کو باوی میجی گوتنه اف هی یعنی او آلیه کی پروردناسیه کی کو خونده کار جی بکاره به راستی جی آلیه درستایینه آلیه گفتگویه آلیین کو خرطبوینا خوندکار اویا بگره دست راستی جی منهاجی مده و دریبازی منهاجی مده پر پیشکتیه و هری که ماسی هبن و د آستین گو هر منهاجک داد کوه آن گو هرتنین چه دبن دیساستویانک چه دبه لیپرسینک چه دبه کادیسا مرو چاوا دکار بگوهره اویا لی جمع مطلقه گوهرتن و گوهرتن پر قادا پرورده جربکی باشه سمیرا خانم شخوا گوهرتنین کود دما داوی دل نافچه چی بون ین سیاسی سربازی آبوری و بگمان همو موکین جیانی کو یک جوان و پرزگریک که سرک جوان واری پرورده به بینرین و چاوا پیوست خوندنا بزمانی کردی بردوام بکه و چی به و دوی چی بکرن یعنی شخوا آنا کام دوی پیواجویا گوهرتن و گوهرتنی دنه اف پیواجوجی آلین دیالوگن پردریش دکن نوکی پیواجوین شرن پیواجوین دیالوگا پردریشن جبر پر نقاش دبن پر پیشنیار هنه پر ارینی پر نینی یعنی دوان آلیا ده دمکی دریش یردوی ده حال حاضر ده وکی انتگراسیونا ایروگو تیمشاندن بتایبت آلیین پروردهی و انتگری مدیریت هاتیه دست نشان کرن کار و خواباتین ریوبری اداری دینه مشاندن لیت دی آلیه کی پر گرینگ هیا او اکو هبونا کردا در خدر اکو کردا هبونا خواه بیدیتیه زمان کردیه یعنی زمان جبو جواکه پر گرینگه ایرو امجی وکی جواکا کرد وکی گلی کرد لسرخاکا خوی رسن لروجاوای کردستانی و به 100,000 خوندکارا و افسر 15 سالا گو خوندنا خوی به زمان خوی دایی که کردی دکن نابن وگرن 1011 جبوه که مثلا دنیقاشن به وزارتی را دنیقاشن گو ایرو دبن هم سالا می خوندن ای سال و سالا پیشیا موی دیسا بردوام به منهاج ریوبریا خسر یه کردی حتی نگو منهاج کی نشتمانی سر آستا سوری چی ببه کو همی آلی سوری تکوی و خصوصیتا کردا ورا پاراستن ده هندری وی منهاجی ده او منهاج بعربی چه به پاشه ورگره کردی تو پرزگریک تو نیه لی ام تایبتمندین هر گل نتوین گل سرخاکا سوری ورا پاراستن اوایا پرگرینگه و ورگره کردی جیش با خوندکارین می کرد جبر کبراسی جی اف خوندکارانا هنه آسته به کلوریا در باز کرنه آسته زاننگاه جی در باز کرنه کو زاننگاه کوبانه به زاننگاه روش آوا به یعنی اف زاننگاه جی رولکی پر گرنج بوان خوندکارا و آلیوان کردی خوردکه ایرو روش ماجسترین زمان کردی خوندکارن هن و دکتورا زمان کردی بخوینن اوانا همه نکارن ام بگرن جارکی دن بریاد 1011 یادن از خوازم بیجم اف آلیه که آلیه کو دمرسوم 13 ده 2 ساعت بجارده 2 ساعت بجارده و نجبو هرمی کردابن اویا زلال منی قاش کریه زلال حمی آلیه سربیه که هاتیه کرن کل نافچین کردی و خوندن بزمانی کردی با و 2 ساعت بجارده و نافچین دیگه سریه با وکی نقاش هاتیه کرن اما تو اری کرن هیجی آلیه حکومتا دمکی نه هاتیه لی اموی مرسوم 13 به آلیه 2 ساعت بجارده و در باسموناوی هرمین کردی نای پشراند ولی هرمین ده نرماله امجی دخوازم کردی الحمی هرما هبه اویا آلیه کیوی ارینی هیه کد آلیه سوری لشامی بل حلبی بل کیجان لادلبی بل کدبه بلا به کرده کی هر فری زمانی خواب اویا ارینیه اما ده آلیه هرمین کردی گو خوندکارا خوندنا خواب زمانی خوی دایی که خوندنا و بردوام دکن نابکو وگرند 2 ساعتی بجارده یعنی اوانا مطلقا جبوه که اف بیواجوی وسا آنا بمشه نسکنیه
يعني بلكي درنگ ماين هي ام نابيجن بروسيا خوندني ما بس تاع الدرنج ماين كتيدي لنا سكنيه نا وقخوا نها وقخوا بردوامه انا بردوامه ماگو ايصال و برداوی درن 28 مهی داویا دبستانایه سالا خوندنیه سالا پیشیا مجبور منهاج ریوبریا خو سربه يعني حتى منهاجك اجتماعي تشبه بأفجي دم جيردوي يعني دم دوي حتى قلت بكار بمنهاجك اجتماعي قولي موزايكا سوري تافتي دبه تايبت منديه وانا تواتي دبه بتايبتنا توي كرد اوانا حمي دم جيردوي سيستما خوندني او بروغرامي خوندني ايصال وصالا بي نافچين كردي ونافچين ريفبريا خسر ويوك خو بمينه يعني وكي پرورده به زمان کردی اما تدی وکی سیستم ریوبرنه مثلا دستانه او نه بوی مدیریت بونه ام بیشن ریوبری دبستان وکی گود بیشن مجمع گریدای مدیریت يعني وك سيستمك إداري هناك أوانا جوهرتن وجوهرتن هربتي يعني لجوري محافظة ويتشي ببه لي وكي برورده ومنهاج ومنهاج ريفبريا خو سربه خوندكار لسربر دوام بكش بو خوندكار مقدور نبه حتى يكون منهاجك اجتماعي تشبه او منهاجي ورقره زماني كردي او منهاجي او ربازي اجتماعي يكو تبحثي دكيدي ويتشبه ودبكو حتى دصالانجي دريج بك وجبونا فشين كردي همان رباز بي ورقراندن بي ترجمة كرن سميرة خانم آليكو بي ربازي دينا ماوي رنجي ويتي دا خويا نبا يعني جبون منا مثلا ما ديا ديروك أمي الفر لروج أفاي كردستاني دما دا ديروكا كردي بخوينن يا ديروكا فتوحات إسلامي بخوينن ورقراندن تاني بس بنيريناتا ياجي وهنك جوهرتن تشي ببدا هنك آليان دجبركو دبا حكومة دمكي يا سوريا آلية كي نتوي آلية كي أولي تيدا نيشان بكا ويدمي ويتشرو بي ورقراندن جبو نافتشين كردي للسربية كي نقاش قوتو بيش هاتية كرنيانا لا يعني أنا بقول مسألة منهاج كوميتي وي بيويستن بين آواكرن آليين وي إيكو نقاش بكرن يعني وي دم دريج به جبو بيكي ومجوجي مسألة تايبت مندية كردشنا أرنيكاريا ويا ديروكا ويا جواكا كردي چاندا كردي وهمجي مثلا سوريانية أرمنية علوية درزية يعني مجو وكي موزايكا سوري أرد منهاجا دوي ورا خوياني كرن جبوه كي أبايا كار وخباتكي دومدار ودريجير دوي حطاني كو منهاج ورا چي كرن ونسر دستية كي آلية حكومتا شاميتي هبا ونسر دستية كي آلية ريببريا خسرتي هبا يعني آلية كي كو منهاجي ام بيجن إيرو دسوري ده كي هبا كي راجوي منهاجي ناس بك سوري بتشرنجية چاوايا پرنگیا سوری بده خویانی کرن اوایا ارمان جامعه و اوجی حتی خباتی گوله ام بیجن لسر و بیر کرن کمیتین و ورن آماده کرن سازیه کی می منهاجه هیا حاکمیتا و دا آلیه منهاج و آماده کرنا منهاجات هیا اوانا و حمه بديالوج نقاش و افوان کرن اگر حکومت دمکیه سوریه خوندنا بزمان کردی نافچین کردی قبول نکر دوی کرد چی بکن براستيجي دوي جواكا كرد لروجاواي كردستاني آليين حمي سازيين ام بيجن مافي مروفي سازيين جواكا سبيل قادا پرورده بالتواهي برتككي پر خورد لهم بري بينا دينه و ويني بجراندن كو 2 ساعتين بجارده درباسي هرمي كردي ببن و زماني ام بيجن پرورده و زماني كرديان منهاجي بزمان كردي جهرمين كردا ورا راكرن وسردستيكي ديسا وكي سيستمين بري يا بعسي ديسا جاركي دل سر كردا ورا فرس كرن تجاريا باورناكن كو اف جواكا كو هبونا خو دشورشا روج اواي كردستاني ده جاركي ديار كر بزمان خو بچاندا خو جيان كر وقبول بك كو پرورده بزمان کردی ورقه دخه کرن و اوایا راستیجی وکی خطا صوره و نه قبول کرن و پرورده
بزمانی کردی بمتریال زمانی کردی و بردوام. برسامي داويما حتى انها حكومة الدمكية سورية قبول كرنك ياجي مكرهاتن لباورنامين ريفبريا خسر كريا لي مكرهاتي اعتراف بكريا او كسين كوبرينها خوندنا ودرچونا درچوين زانين جهي بن يبيمان جها بن يانجي يندبستان بن اعتراف بوي باورنامي هين هاتيه كرن يانجي قوتو بيج السيرفي مجاري جهين بردوامه. يعني هيجي قوتو بيج نقاش للسيرفينا بردوام ده أصلا كده نرد كرنا لأما أفجي بريار شيرت يعني دماغو بريار در كت رحت هر إنسان ويرحت به لأما نب رنجيجو نينية اللي دناره ليه يجيد أصلا نقاشو قوتو بيجي. قال لك سباس سميرة حج علي أفسروكا دستيا بروردية ريفا بريا خسر قال لك سباس جبو في دما كوتا داما ساعتها تخش. سباس جبوج. تماشافاني نهجا سباس جبوك هو الماء تماشكر بخاطريوه. زمان نسلمه يوميا